Kardom Nilimen Longsonin Jai Lapen Piningwe talk show Engding 504 Mate Harap Horap Pli Angding along Itum Kachop Hapon EPHLC President Apan Piningwe part long Putot Chopatun Tulo our Pinaj Tongun Pot Chorolo sir. Kardom. Piningwe talk show long Chinki Tanalong Sihini Alam Tenang Arjung Tung sir. Pinang an alam Tebangalo Rat Pen Ma Rat and Mine Pinang Ong Kiong Dung Rat Tumangkala BJP supporter Mune BJP hin Mesila so alam Karju. Asi Sihinia Ponke Vandola so Ram Aputak Narjula. Asi la Titani Ar Karjulong Nandi Hinpen Lam na Nambat Nang Pachinita. Asi Kiching Sia Lamang Pulosar Karbi MLA Atum appointment aja kong cipidat tum go pan nangli kipu busal pini ana BJP worker tum kenali fansi nakar ju asi ada kona kana hok doji le mitang arleng tum pan ali tan pachini ta hogalam la tuke kardom apran ke kachini nangi arsikrung alam pina lamasi ahoglo ajha tumbang aron alam pina pojo langdam pe me te MLA tumle kusi appointment aja kong le ke chehodai duni ma Assam Government tumke kusi mathai Assam Government aphan ku kusi ke chehodai krai yima put mathaji appointment ninge council si ke silami le kusi mathaji hai lasi ahogalam lo dak ilitum 6 schedule area autonomous council ke la penja semet ke hala MOU 1995 penaport ilitum Karbianglong Autonomous Council tumsi grade 3 la pen grade 4 an ke appointment claim nangi pusi alam ke du ajakong ke du appointment ke claim ya ajakong appointment boleh sakuri ki piakam la ke council grade 3 ben grade 4 grade 3 ke la ke rani tu la ke LD assistant UD assistant lai hui superintendent lai hui da district level la superintendent atu bhai hui lapo ane superintendent an ke officer lo mayong non ke grade 3 ke leader la da UD an ke grade 3 la pen LD da grade 4 lo junior assistant polo non hot ke kipu la pen pion sokidar hemkar ko atum sweeper atum lai hui an la pen hala forest department along guard atum pinini lai hui anta grade 3 lo lage grade 3 pusi pu mane ingdeng ke thom pula yo ingdeng clear bangal lage hala pion sokidar hemgar ko atum sweeper satum halai hui la grade 4 pula ingdeng clear tum la lage lasi mathame metema ko pusi MLA tum le council jakong le Assam Government phan kache hodai dun longpo pu mathame mi ahokalam aku thexera sonte a MLA tumle thexera sar sonte hodai ta che hodai dun kache hodai dun allaman da paninge long le de ja podle amat non kache hodai dun ge piloma surihini ra inquiry sianinkan the Assam Direct Recruitment Commissions for analogous posts in grade 3 and grade 4 Act 2021 to a law Assam Assembly si kapepas anke Assam Assembly lo mar lo dodun CEM lege dodun kali EM lege dodun kali MSC lege dodun kali MP lege dodun kali Assam State Assembly hala allo aron ka selam adim ke MLA tum sige dodun labang so aron ka selam adim ke MLA tum si nang ji puseta pudun aja kong dolo nang ni puseta pudun aja kong dolo na claim dette ni tungi ci o rugji puseta ki pudun aja kong dolo lapen aku
hala Assam government tumle claim bor it det anne nitunge governor long ta damji nitunge demonstration do damji puta aninge jakong do la MLA tomba party bene chu ji pu ke pu do na jakong do lo jong si claim det lo te pu la pot si non ilitungi pu ke MLA tum si la grade 3 pen grade 4 sakori ki pi ajakong council si people sedala so ki pi ajakong ke Karbiang Long di Mahasau talo lake lapen BTC area talo lake MLA tum si jakong chehodai dun lake konar lo ma jakong chehodai dun ka chehodai dun adima bangke mo pen nili ki pu bom la so Assam Direct Recruitment Act palong ladak pulo de Direct Recruitment Act along pulo Section 1 along pulo, this act may be called the Assam Direct Recruitment Commissions. Commissions, plural, hini. Commission hini do for analogous posts in grade 3 and grade 4 Act 2021. Hini do, isia commission bangke, a commission dah dispursi do, Assam Government dum si jatta ka cari hala so commission bangke a chairman da marlo ne bangke chia tum sai lo member da ke chia tum sai lo da bangke grade 3 bang aphan a commission isido lapen grade 4 bang aphan pion sokidar kang YG komatsi pion sokidar hemkar ko bang lapen guard forest guard pi neta kang YG bang halaso a commission le akaprek de la ke grade 3 bang la ke apen grade 4 bang pion sokidar to phat grade 3 bang la ke mu pen pu at la ke LD assistant UD assistant lai hoi hela la pen grade 4 bang ke la ke pion sokidar sweepers atum hela la commission hini do grade 3 apana commission ka prek grade 4 apana commission ka prek angin non alam nang do ko ke la helu MLA tu jakong ka chehodai dun pudi MLA tum sila so ajakong la so allo pe pasle amat section 1 clause 2 along kipu section 1 subsection 2 pusita chok lapen clause 2 pusita chok clause 2 along pulo it extends to the whole of Assam pujogipu it extends to the whole of Assam mane alam thebang ke Karbiang Long arlut aputhak ta halatum hal so commission to maja kong dolo di Mahasau aputhak ta halatum ja kong dolo BTC aputhak ta halatum maja kong dolo anke non LD assistant UD assistant ka promotion pinini kelang kang Y anta had dispursi invite po pion sokidar sweepers anta had dispursi invite po a commission hadak do halaso a commission along itum autonomous council dumge ajakong thang da avidun det lo hada bangke halatum invite det si amen dak a list ng lopo dak dipu ba haflong ng lopo ba kokrajar lopo la si itum a CEM atum ke appointment a sohi si chipidun chatpo kang wai ke hadak si kang wai you la hello ange kang wai abang si alam ke thi kang wai yong si bang ki chia dum phan an ing wai chot pulote pusita lada ka bangge sohi chipido nang po itu masih em bangge dake ching wai long lelo anugrah pre chong wai long lelo dake lada ka chong wai long hia bangke Assam Government a service pen akapre lake la council long ke claim jong atum phananat la non hala itum 30 departments itum phanang piat lo kedi council long si 30 department do hala 30 department along sakuri ke ong sugli
Education Department long ahajar asuri si hadak appointment ke long athai du. PWD long ta son thak thak. Agriculture Department long ta son thak thak. PHE long ta son thak thak. Medical long ta son thak thak. Soil Conservation long ta lapulo. Lapen ke Forest Department long ta lapulo. Lapen ke Social Welfare Department long ta lapulo. Do ulang 30 departments along. An amunit kang vai ji ke da ing vai long le lo. La 30 department it tumalong dolo. Setahala ko mat si hadak kam ki claim ji ma la kang vai ji abang ke da council ga jakong avelo. Ha dispur si ing vai ji lage. Commission na tum si ing vai ji commission hini do hadak ing vai ji. La pen ke non elitum MLA tum si jakong ga chehodai dun pugi pukok ke. Dak isi ko sonan jong tu na sa. La so jakong ga chipi jun command tu adet lo ningkan lo sa. Lag jakong ga chipi dun ke 2021 aningkan. 2021. Surihini ra ingkoi ra isi aningkan. La non BJP hot lo. BJP hot si la so lo salam der lo. Itum pan 30 department na pilo pulo seta jakong abang ke backdoor pe hadi ne likai ta puverity backdoor pen aku cepon ku det la apa ya allo salam det lo an ke hala dak la allo ka salam hut ili tu MLA non ke dobom MLA bang phota hadak to dun prong la hala tum che kroi dun det la la si neli tung ki puke neli ki puke ba neli tum APHLC tung ki puke la MLA tum si grade 3 asakori la pen grade 4 asakori kang vai ta appointment ta ajakong Assam Government panci pidun det non itu ma CM itu masih EM tum appointment PG puseta un el alang litum ajakong abe ajakong ga pido no bangamat lo la ke MLA tu la hello itum MLA tum ta tekser MLA tum si amunit pan si MLA ngwai nang pu ia dim la hello alang litum Allah chini ne det lo kalite amek jang dun chot lo mene kalite an chodun chot lo ok chodun chot lo mene Athema elitung ke MLA ta ke cuk pusi ke po pot ja amasi chodun rong lo mene amasi alang litum dodun clip lo laso puthak ne ditum demonstration da batai si dolo la pen MLA ka do we phan sithi ni tum pilo sithi pilo ki pia thege la pugo dei nang li nang chema tha du no nang kar dio bangta sithi ki pia la po hello je MLA ha assembly long se ka pe pass lo ke nang tum MLA tum dodun clip ke lapot non MLA tum complain nang ji pu Assam Government pan la ke amendment wan si hala section 1 clause 2 along it extends to the whole of Assam pu along it extends to the whole of Assam except areas governed by the 6th schedule to the Constitution of India pura dak tok det nai anu te jok plot po elitu la na ke punai tar mane non ge ki pugela so loge Assam adang isita la ka jakong dulu pusi pugedi non elitum MLA tung pudu nangi ke assembly long se ke dan nang pulata MLA tum hadak elitum MLA karbi MLA boro MLA lapen di masa MLA tum se ke dan no pa hadak si assembly long si alam ni tungi pudu nangi ke la Assam adang isita la bang soal lo aja kong dulu pu abang punang ni pusi pudu nai la ke Plain district an si aja kong do chot nang ji pusi pudu nai hill area ke sik schedule ke do area ke la so aja kong pavetet nang ji pusi alang litum pudun tek nang pudun hai nang ji amendment dat ni an ke la ke aja kong elitum chelong thu po la an ke la 30 department along grade 3 la pen grade 4 appointment
appointment abang chota kali judgment abang selection abang kang vai abang kang vai pula te hala application ke hang examination ka pedo examination answer script ke lang lapen ke interview ke en lapen interview ended pen komasi ke tek nai ma pukang vai tu la anta itung council long si claim long popo anke itum alloting pen ke dake sikidul long ipu tribal area po bodi an ke jo la hello tribal area po alam the la hello lam ke the tan po adim lu tribal area po sido po an ke application ke hang hutta itum pulong popo ye tribal atum ansi lapen ke chiatum ta 1938 an ke wang atum ansi lapen latum asumar atum ansi application pilong charge puta tok dun long lok po lapen akaprek dung application nang pidun long ledet po anke itum amin amunit si ake ong ke itum amunit si sakuri long lap po anke lahelo abinong development ke plangi ke lapen lahelo abinong sakuri ki pilong ji employment ki pilong ji ke lahelo ilitum employment ki piji aphan solar project nangji po bangkali lahege atumi heta ningyelo neli acha puika la so adam so la so to question na ko si question na jong jong na sir kapre question nam de ko non na solar project polo ke ong dung ne question ni arju tung sitami arju det po ning ma thaden ma hedi arju det po kar question na lo sir ke ong dung arong sir tum bang ke da kache kroy dun pusian si lom ang thai chepak la esta copy ni inut bahai ni tum press me do thu ala arong sir tum le chekroy dun stan tum ara tum chekroy dun de pu adim ngli hin pen ala ke misen alam lo abinonge rong asar tum si chekroy dun de pu kanang yen nang ya tum lo seta althima alang litum council fan feriver la le subject kaprek le di seta alang litum rong asar tum la chekroy dun de de nang ya pot lo ako alang litum council fan si kapere alang litum rong asar tum amithang jakong chechini ne de lo rong asar ke council ke appointment piun ila tum phan ki rong ka chukki ma bang si rong asar lagi rong ka chukki ma bang rong ka chukki me ka bang si rong asar nang council lege kim candidate ken hal so rong la si lage karbiatum la pen inglong arata tum anta aron ejat vet lo rong asar phan ke jok ta appointment piun i lagi amit hang si che appointed lagi amit hang si rong ki kim gente le la si non alang litum council phan ka feria mat la solar project ta chekroy dun po bangke la ke itum rong asar tum la ke chok chi la ke la pen hala rat asuge chekroy dun di po bangela ke mesen alam la na lo sir so sir la train card pen baklar thek so sir apen si question ko na ju tung sir Assam la ST la pen SC Reservation Act 1978 la so ek hedi inglong ara thuan kupya kana hok do sir dojila acha neli hala phrang petang thide lang dei hala so law bang mo pen ka pori bom a law bang section 5 A along Sikipu grade 3 upon state level recruitment commission pu kibi state level recruitment commission pu section 5 clause sub clause 1 A along section 5 subsection 1 clause A along Sikipu lapen section 5 subsection 1 clause B along ke lake state level recruitment commission for grade 4 post dak tok dok dak tok dak la si hadak commission hini duk lake grade 3 pen grade 4 apa acha lalo pen non nang li nangar jo bangke lalo a holam lo lata nang li athik si nangar julo mesen alam lo athemu ajha tunge pulo hala bisaralam non solar project along 1000 post doji CMC pu 1000 post doji la so APHLC tum nang che kroy dun de det amat
1,000 post tapi long ledet pu body ke pu an atumi hata ne ning yelo la solam mangge power pulo electric kape do power Mary hing ke claim a department bange power department pulo lake transfer subject ali lage etum council along wan velang lage no anta elitum che wan un elang lake state level along sidu state hadang minister do power minister pu halasi lake ke claim lasi 1,000 suri sile a post do sita hedi kang wai yi hadak lata ejat pupu sita kalang le pupu sita ha state level si ingwai po sita labang ke itu aja kong ave dun tu muchot lo labang ke da council tum wai council tum ingwai un elage kang wai ta appointment hala tum si claim ji hala grade 3 ben grade 4 bang kang wai ke hadak si claim po he seta appointment bang dak piun ji aliave he lage bang kang wai tang po si appointment piun choti ke la grade la power department along bang ke chong vai dun un la pen appointment ta cho claim dun un lage hala state government si claim ji la bang ke an ke aku muhet nang linangar yulage di hala Assam SC and ST Reservation Act to hell laho laho a law bang la helu na 1978 Assam Scheduled Castes and Scheduled Tribes Reservation of Vacancies in Services and Posts Act 1978 la pen a rule bang ke la so act na puthak a rule ke selam lo a rule bang ke la ke 1983 and inkan si ke selam la bang ke la ke Assam the Assam Scheduled Castes and Scheduled Tribes Reservation of Vacancies in Services and Posts Rules 1983 non alam ke li dam rocket nang li thik sinang karjula la direct recruitment alam kaching ki direct recruitment law aron kaching ki along la Assam Reservation Act ta kaching ki dam nang ko ka thegela pohelo halatum direct recruitment atum la Assam tribal atom phan scheduled caste atom phan OBC atom phan MOBC atom phan dei ST buke lage itum inglong aso atom phan lo bathoi aso atom lo tribes atom phan lo SC bu lage scheduled caste atom lo OBC lage other backward class bo ton la a home pin ni atu kus atom halage OBC atom halatom bangke la pen MOBC bu dala more other backward classes MOBC lake hala tea garden to phansi ki pu la so allo ateng si hala Assam Recruitment Act pen kaselam a commission atum la so allo ateng ben la reservation law ateng ben si claim ji la yu alam ge an ke alam dang ge li la ga de Ladakh Assam Reservation Law yang si ke claim lo pulo tante Assam Reservation Act pen si ke claim lo pulo tante ka che plang ji ke piloma dak schedule do halada roster do hala apranga tingke vacancy isi dolote lage plain tribes aphansi PG Boro missing atomansi PG lapen vacancy second bange vacancy second bange like general tumhan CPG unreserved lapen number 3 bange like vacancy dolot like scheduled caste tumhan CPG lapen number 4 5 6 anke like ako general tumhan CPG number 7 nangli an si akhali yong si do pulong te bang troxy yong si do pulotan te inut ke hill tribes tum long dun po yo aprang teng lo de non e kalilo na non ge number 14 non ge 14 an le adlo non ge hill tribe tum phan 14 an le adlo 14
บางคลิปพลียองสิอิงหอยคลิปพลียองสิเวกันซีดูโลตั้งแต่ลานซีฮิลทรายปฐุมอิสีลองดุนจินอนบางเกอัลลอฮฺอัสลามไปให้นปิกนอนบางเกpakur marse non Allah ka selam bangke ka selam dunta la chu congress si selam la bangke chu ke dam tang congress si ka selam amar hedi non alam ke le rok ya bangke la lo hala grade 3 a commission na tum kang vai hutta number 14 an le tik ke khali yong si bang Kripli aphan dolo pula tangte lansi inglong arat atum isi long dunji. Jumpik pahan. Jumpik po angge inglong arat pula ta karbi pukali. Karbi pukali inglong arat do lang gente. Kuma inglong so bang. Khasi lo ne, dimasa lo ne, kuki lo ne, rengma lo ne, kopi lo ne ke long dunji. La puya karbi lo ne, garo lo ne ke long dunji. Haladaksi itum cithi do nang po ning jibinon khali ang hoi yong si krepli do lote lan si inglong aso isi long dunji haladak calculation ko pine do o hode hadake ka calculation pamang hueng munitum hat pamang hueng po an se claim de pura systematic masih systematic ben ka bojat binong se claim lo anke hala so teng lote itum ke thangda long nun delu and direct recruitment si kang vai ji direct recruitment si ingwai lo pulo tang te hala tum ke lake hala la reservation act ateng be si claim nang kok po hala tum ke la hello anke la hello non sakori pog ga lilo pionelu la non bjp ke do tikke la so allah non elitum mla jong si APHLC MLA hai lapula dante lansi ilitum hadak dispur MLA assembly along che dan che song dun unji che song dun si la so lo lar phak unji lansi itum sakori long unji non atenge long lelu lagi MLA larnang po athima la non ke do tong ke do MLA tum le che pang tang nu ra hang prak dun un poson de cho he lata Setan la tung hai hede jigen te la tung ge ekok puji mati MLA da mo pi tiket ta long tu te dat nak pusi pu kama tha ji mati di election na da che dan nun thu long le de ji menele pusi ma tha thu rong i la po la tum bang che dan hai hello BJP ta me congress ta me le tung che dan nun hai hello la high command ko ke la tum man ke la hello la tum ge ka resign ji pu ta hai hello kaje danu ni puta hai hel la hello la si alama bangala lo sakori pog ga lilo pionelo la tungge la non council long asakorianta non la direct recruitment act atengel la ke all assam bo si pu matidi all assam bo pada councilor luanda na pilu chogi lage council a service along anta la direct recruitment act ateng ben si claim nang ji pukogi claim click nang thomban dormoha ta SIU pen nang pe pass pe pukogi la tunge non government doge SIU ta mat lo wan lage congress tum si wan lage 2005 and kan si wan SIU lage SIU ke wan schedule up ajak kom backdoor pen nak than ye phasi lage backdoor pen lata la hello ni itum ni chibi nei la si non ke wang ji a MLA election ban ke so that sakori jong si nangi pulota te lo hadak lardu na la ke lardu ni pulote lage national party MLA congress BJP edunge lage claim telu lada ke CPIML ta hola national party an la tunge claim telu lada ke claim kita chupin claim de dam pokesa non do bomlo oi non do bomlo mo a term jut ke hut hang prak chat ke ale velo lage hang prak ta thek election phan hang yo ta thek mene mo la morning march si kilo malom hai son vi thegi mene lage lam yong lo non si apran si claim nahi lage isi akola comment rat pen comment isi wang sa comment mala lo
PGR Bidyaram Ronghang po alang li nang karjudun PGR VGR alam ta than pon thasar polam lo kasi PGR VGR la chunji ma la pen man tu si ki chunji la so alam bang pinian ratum kachini tung pikan lo alam bang PGR VGR ta Islam ejat vet lo ejat vet le lo la ta kapre ka velo election na long si do et lo la PGR VGR le nang le tu ilitum ke chia tom phan hadak ben eviction nang yi puseta hala election alam long si do kok lo athima non la election itum BJP phan election pa pe hai lo alang litum ge claim credit lo claim click athike bongo sena pen bihar sena tom ajak kong pen se a vote pen si la tum election ke hai ke mati di karbia tum ge ong eden lo ke non ke bongo sena bihar sena tum ong munak lo kente ama si hala tum a vote pen si la non BJP MAC tum an la pen ke MLA tum an EM tum an CM tum an MLA MP tum anta bongo sena pen bihar sena atum a vote pen si election ke hai la pot si la tum thu ke PGR VGR PGR matlo along le ka chong hu bongo sena tum ge de BGR bongo sena pen bihar sena tum ge te la tum ge eviction se lo la tum ge lage take lord kalam lo lage la si no anda eviction se det lo lage jong hele tuning risi da la claim lo lage ako la PGR la tohan non ke do prong atum long PGR la so long le long ke do prong tohan by chance eviction da lo eviction det pen nani long le pekji pekok jang ring do ma la tung nge ni tung se ni non eviction thu voi phak si tak pu along ka prek aku long le pi thu det pu along ka prek long le pi thu det lo te ejat vet lo te hala tung dak si do ko po vote ka ko nang yok on thu bom le po an ge hadak ta hala ta itum kar bia tum long le si nang che rai dun le po kente no si concept un dak pen terek pon phak pen ka prek long le ki pek lo patang te la ke conceal si ke pek lo la fully pata ka pek na mo la no ar ni si heta pek et lo sar the phang chu along le la ta PGR VGR along le sar the phang chu ka pata do la ke PGR VGR out in tan chot ar kom la si pata do la ke sar the phang chu along le pen Bihar sena tom phan eviction det lo amar bang me mu chot la thai pata pi thu ko karbi along le ande PCL le do lang ante la he na ako isi question ke dam tang question hai sa tamia so non ning wang le ma tham ponang polam lo chu alom pata ke ronji ake joy pen ke ronji pu aso long ake joy pen ke ronji ma mate eni ta ke joy sik pinai so long le pata long pata ke ini ta ke joy si pinai la po se ake joy si ronji po la ke alang litum akahin no ke claim poisak ka chu en pu ka che pe klang lo la ke pu ana jir ki ding ala tum ake joy pen lege ke ron ga leader lo tamane ka chu jor sai si lo la tu sita lo long ke chu jor mi po hadak tok ti chu jor tam mi po hadak tok ti lo long ke Assam Land Revenue Regulation be si pata pi mati la siala so pata ke pi ke nang tu pata pilote poisa chu en tam mi pu hadak tok ti cho en nang ji pu ta tok ti ada ke la pot si ake joy ki pi po bangke la ke abe thang dum ka che sikar lo la ke ka che sikar lo ka che pe klang lo ni tum po ana jer ke dinge poisa cho en verti kilo po che pe klang cho en dun bom ti kilo bang ke joy pen pipo no na ke joy pen si nang pipo pu le ha ki pu na la tan neli nang li le na ju je se tan neli puing tung hai la pata pilo annual pata si pi lage annual pata ke ning annual pata mane exona pata exona pota lage exon hedi exon pulate ningkan isi po phat ningkan isi si hala pata ke long bang ajak kong do chot hala bang so long le putha ningkan isi partang lo te hala so long le alang li ke ahem phu gali lu lage bang anu ka prek van li pi de ta chok lu do ron ting pusam te chap de ron na ting ke la pulo aku plain district kan ke son hai se lo ke claim ta lalo sar asi kini ana ke ong dung la pen ako ke ong dung ara to isi theni non kachini kang tunga nam thebang isi hini thulang sa non alom pening an arat tum pening an arat charia song tum la BJP long che pog tum do rong pen hala tum
akama tha bang lason ta thek lo mane lason ko pu pen lo ne ko pi son ko son pen lo ne mane adak BJP long don lo te plang don po ba ching thu don chadi pu akama tha pen ma te ko son pen a hin bang lo non ki don wala Poisa chu endun chom yi pusi ki dun sai si pusi arju long he. Vote abang ke mo pi APHLC phan se ako nang ki pi dun tu SG puta ningye he. La so lam bang ke. Ko ana hop pone sini dat lo. Seta kan ningye ke son ta ningye. Seta alang litum ki dun pen apot hala munit dum phan ke aning ke papirun dat lo. Ilitum karbi anglong long li itum cerai nang ji sakorian da itum long et nang ji pu ilitum ka che song halabang so ajak kong bang ke nang wa pirun dun der alang litum la si alang litum phan mo phi ke karbi la pe inglong so ta landing de jibon he mo phi ta che than hur po he mo phi ta la tum he ko marli pu itum mana na pivira tum lu pu bang che than hur po he la bang ke so sar non bang sap so por do hoi lo ase pinuwe tok so bang la pan pen si pajut pon chok po ase jor lo la se ka do ka we kar bang long rat don la pinuwe tok so long nang ke lang don rot tum han isi ka chunri ni hin pen nang ke lang don arat do to an stame Facebook group WhatsApp group nali tum jir pojir pi do tum an phan stame la so show bang la pen share tha un an ka do ka we rat to han pachini ji phan kardom